Dan Rifat Ħażima, missier ta' 3 tfal. عندي 3 أطفال. 3 snin ilu jibdew l-irvellijiet fis-Sirja. Is-soldati ta' ex-President Sirjan Bashar al-Assad jitfgħu lil Rifat 2.5 xahar ħabs għal xejn. انتقل 2.5 شهور في السجون عند النظام بشار الأسد. Fil-ħabs, li Rifat isawtuh u jagħtuh ix-xokkijiet tal-elettriku f'partijiet sensittivi ta' ġismu. Dawk fejn badu jisawtuh u fejn badu jagħtuh meta kien arrestat, anke ġ-elettriku kienu jagħtuh bil-elettrik. هاي أثار التعذيب اللي كان يعذبوني فيها وأنا ماني عامل شيء. Meta joħroġ mill-ħabs, Rifat jiddeċiedi li jaqbad lil martu u 3 uliedu u jaħarbu mis-Sirja. وهذا السبب اللي خلاني أطلع وأهرب بأطفالي مشان أجل دراسة أطفالي. Mis-Sirja jaqsmu lejn il-Libja. Iżda fil-Libja, Rifat u familtu jibdew jiġu majra u trattati ħażin. طلعت من ليبيا بعد ما طلعت من الاعتقال في سوريا اجيت على ليبيا. L-ewwel darba li jippruvaw jaħarbu mill-Libja, is-soldati Libjani jaqbduhom, joħorġu għalihom u joħdulhom il-flus kollha. لمبدوزا لحقنا غفر الساحلي قوس علينا ورجعنا 6000 دينار. Ġimgħa ilu, Rifat flimkien ma' 350 persuna oħra jerġgħu jippruvaw jaħarbu. Kif joħorġu f'nofs il-baħar, is-soldati Libjani jiftħu n-nar fuqhom. وخبيتهم كلياتنا. Kif jisma' l-isparar, Rifat jaħbil il-martu lil uliedu isfel net fid-dajsa. Is-soldati Libjani idumu jisparaw fuqhom 6 sigħat u joqtlu 3 persuni. 6 ساعات وهن عم يطلقوا النار علينا اطلاق مو طبيعي. Issa fid-dajsa jinqala paniku kbir mit-toqob tal-bullets. Jibda diħel l-ilma u d-dajsa tibda titbandar. بيروح هيك على اليمين وبيروح يسار. Fil-pront l-immigranti jinħu ajruplan tal-militar Malti u jibdew jajtu għall-għajnuna. في طيارة شراعية طلعت كانت عشان تحدد الموقع تبعنا صرنا نقشر لها بإيدينا. Iżda minħabba l-ammont ta' ilma li beda dieħel, id-dajsa tibda tereq u tilħaq tinqaleb. قلبنا بالبحر. Maqbud taħt id-dajsa Rifat jipprova jitla fil-wiċċ. Kif jitla jilmaħ lill-ibnu l-kbir u lill-martu. رديت غطست دورت عليهم ما لقيت. طلعت ولقيت ابني أنس الكبير البيبي الكبير وبعد شوي زوجتي ما بتعرف تسبح لقيتها فايشة على المي. Iżda li ż-żewġ uliedu l-oħra ma jista' jarahom imkien. ورحت أدور على أطفال 2 أحمد ومحمد. Fil-baħar Rifat jibda jgħajjat u jfittex il-uliedu kull imkien. محمد أحمد عيط يا عالم يا ناس شفتوا لي محمد أنا عم دور هون عيط ابني أحمد ابني محمد. Jirrakonta kif waqt li qed jowm jilmaħ ġisem ta' tarbija mejta u mara midruba. ميت هو ميت. Mejjed kien dak il-bejbi. ضربت كفوف هاي في مرة كلها دم. Jgħidilna li minkejja li Lampedusa kienet eqreb, l-ewwel li waslu biex jagħtu l-għajnuna kienu l-Forzi Armati ta' Malta. نحن أقرب على لمبدوزا أقرب أنتم بعاد عنا. اجيتوا أنتم أسرع منه. Il-Forzi Armati ta' Malta jitfgħu ir-raft u jibdew salvaw lill-immigranti. Xorti tajba, bis-saħħa tal-Forzi Armati ta' Malta, il-fuq minn 150 immigrant jiġu salvati u jiddaħħlu Malta ħajjin. Qabel nitilgħu, qalb maqsuma. Rifat jiftakar fi żmien meta kien ħadda li żewġ uliedu miegħu, meta uliedu kienu jorqdu ma' ġenbu. Wieħed fuq kull naħa. ما أحمد ومحمد ما بيناموا كل يوم غير على إيديهم. والله العظيم يوميا ما بيناموا غير على إيدي. عند أمهم ما بيناموا بحضني أنا. Rifat jgħidilna li l-aħħar xewqa tiegħu hija li mqar jara lil uliedu għall-aħħar darba, anke jekk mejtin. مشتاق كلهم شوفهم. Les li nagħti idi jew saqajja biex nara lil uliedi. كلي من كلوية إيد من إيدي. أي شيء بس المهم شوف أطفالي. والله العظيم. Bil-lejl ma nistax norqod, dejjem newden fuqhom.
بس انه يرجعوا لي اطفالي. انا ما بنام بالليل، انا احيانا بقعد بمسح وبضحك شوي بيسيروني، بس بالليل ما بنام.